tubifurize ibihe byiza bakunzi babizaza TV Rwanda mwese aho muri ibyo mukora byose ibyo munyuramo byose nubundi nta kintu tubifuriza n'iterambere ibyo wari mu byose aho ngaho haba mu ntara no mu turere mwese twifuza ko mwatera imbere mukajya imbere. Rero abanyekongo barakajwe na Apple yamuritse iPhone 16 bahamya ko yakozwe mu mabuye y'agaciro yiwabo. Ibi rero bikomeze kuba byadogera haba muri akarere k'Iburasirazuba ndetse n'ak'ibiyaga bigari ndetse no muri Amerika muri rusange, aho ibihugu bitandukanye byakomeje bireba cyangwa se byumva iyi nkuru iri kugenda ibaca mu matwi. Aba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero barakajwe nuko uruganda rwa Apple rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasohoye telefone ya iPhone 16 bahamya ko yakozwe mu mabuye y'agaciro yiwabo cyangwa se amabuye acukurwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Apple rero yamuritse ku mugaragaro iPhone 16 tariki ya 9 Nzeri ubwo nejo bundi rwose umwaka wa 2024, isobanura ko ari telefone ifite umwihariko w'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se bita Apple Intelligence buzajya bworohera uyikoresha. Wowe uri muri Uganda, ukaba uri muri Tanzania, ukaba uri muri Burundi, uri muri Kenya na uri muri Sudani, nkomeze kwifuriza ibihe byiza, ubushakashatsi, ubuvumbuzi bucukumbuye kandi ubuzima bwa siyanse, amateka y'isi ndetse imikino n'imyidagaduro n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Documentary y'ubuzima bw'isi, amateka yaranze isi n'ubuzima bwa muntu, ibyorezo n'indwara zitandukanye byose uzagenda ubimenya nukora subscribe kugira ngo umenye amakuru atandukanye aca kuri Bizaza TV Rwanda. Ubwo rero uru ruganda rwateguzaga ko ruteganya kumurika iPhone 16, abanyekongo bibumbiye mu ihuriro rya Team Congo tariki 30 Kanama batangaje cyangwa se batangije ubukangurambaga bwarwanyaga kuko ngo urukora telefone rwifashishije amabuye y'agaciro yiwabo. Mu butumwa rero buri ku rubuga rwa Instagram kuri uyu wa 13 Nzeri, iri huriro ryagize riti ibi bikoresho byakozwe hifashishijwe cobalt cyangwa se na coltan, amabuye y'agaciro acukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butari ubwa kimuntu kandi butemewe n'amategeko. Iri huriro ryasobanuye ko amabuye y'agaciro acukurwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko Burasirazuba bwa Kongo ariyo ntandaro y'intambara zatwaye ubuzima bw'abanyekongo barenga hafi miliyoni 10 mu myaka hafi 30 ishize kuva intambara z'urudaca zagiye ziba uruhererekane muri Kongo, aho hagenda havugwa intambara yaba ya M23, imitwe itwara gisirikare za FDLR, Red Tabara, ADF n'izindi nyinshi cyane, indi mitwe myinshi cyane yitwara gisirikare ikomeza kugenda itwara ubuzima bw'abantu. Iri tangazo kandi ryagaragaje ko agaciro akariko kose iyi telefone yaba ifite idashobora kugura ubuzima bw'abanyekongo. Rikomeza rigira riti iPhone 16 yaba uko yaba imeze kose ntabwo yaba ikiguzi cy'ubuzima bwa muntu. Muri Mata rero umwaka wa 2024 n'ubundi nejo bundi muri uyu mwaka, umunyamategeko William Borden na Vincent Bregat bahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bandikiye amashami ya Apple muri Amerika ndetse n'Ubufaransa basaba ko uru ruganda ibisobanuro kuri aya mabuye y'agaciro ndetse baruteguza ko ni irubasubiza cyangwa se nirutarabasubiza bazitabaza inkiko mpuzamahanga kugira ngo zarenganura abaturage ba Kongo. Apple kandi bwo yabazwaga kuri iyi inyandiko y'abanyamategeko ba leta ya Kongo yatanze raporo yayo y'umwaka wa 2023 igaragaza ko nta kimenyetso cyerekana ko amabuye y'agaciro ikoresha afasha imitwe cyangwa se yitwaje intwaro ikorera muri iki gihugu cyangwa se ibihugu bituranye nacyo. Nk'uko Apple yabitangaje, telefone za iPhone 16 zizatangira kujya ku isoko tariki 20 n'ubundi Nzeri umwaka wa 2024. Abanyekongo bagaragaza ko ubukangurambaga bwabo bushobora gutuma
aba ateganya kuzigura bisubira bityo ntibabe bagura izi telefone. Rero n'izindi nkuru zitandukanye uzagenda usoma ku bitangazamakuru bitandukanye n'izo tukugeza hano kuri Bizaza TV Rwanda, aho nka M23 yagaragaje ko intambara ishobora gufata indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umurero ubanje kugenda gahoro gahoro, abarenga 100 barasambanywa ubuhamya kuki ijoro ryahekuye gereza ya Amakara. Abari mu nkambi ya Mugunga basabye gusubizwa mu bice bigenzurwa na M23. Indi nkuru wasoma nuko M23 ihanze amaso Katanga mbere ya Kinshasa. HCR ikeneye miliyari zigeze kuri 29 z'amafaranga y'u Rwanda zo gukumira ubushita bw'inkende mu mpunzi ziri muri Afrika ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Umuyobozi wa polisi ya Kenya yakatiwe gufungwa amezi 6 azira agasuzuguro. Reka tukomeze tubishimire bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, ibyo mukora byose, ibyo mwamucamo byose, yaba ibijyanye n'iterambere ryanyu, ubuzima, ubukungu ndetse na science, byose dukomeze tubifurize ibihe byiza kandi mukomeze mukore subscribe, mukoreshe no kubiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Eric Nshimiyimana, nayindi neguza naho butaha.